Hill State Demand Committee hin ben pherang kya mai kapha Omri constituency kapar lo ang kang rong rupar lo ong dung ka chelenga tower ka selama jok rada tum MAC aphan ka choro Emmanuel Baptist Church Youth Department at Tumpensir Camp ang Children Summer Camp Surini Akrisir Camp ang Ningka na Baha kapadopon. Kardom ada Birta Longpen Nili Birta Thanbang Sami Monica Milikpi Nom Birta Tonpen Arjik Tha. Tekelangjun Subsidiary Health Center along Jakhong ni Phai Krisir Keparni Karbiang Long Thomas Council EM Khonsing Rong Pika Homri Dama Birta Pherang Kepen Birta Pale. Tekelangjun Subsidiary Health Center along Karbiang Long Thomas Council EM Khonsing Rong Pika Homri Dama Hut alang ilong Engineer M Islam Lapenden Dagat 30 bedded hospital along Dr. Deep Singh Intita Chetong Dunsi Tekelangjun Subsidiary Health Center along Kenang Sorat Langchari Pon Therapy Subsidiary Health Center Ahem Kaselam Awekiritu Paisong Mate Boundary Walk Rihingame Lapen Langhai Hu Ekenang Sorat Propjin Pen Pipon Pubusi EM Rong Pipen Lamthi Chechaktekan Hospital Management Committee Chairman Pendanglo Klembang Hu Hospital Staff Lapen Kachetong Dunatuman Alang Lika Homri Dama Puthak Ningkang Samalamthi Chepaklan Anparta Propjin Pen Dr. Sitame Nang Toy Nang Jibuda Chuning Ridun Hill State Demand Committee hin Article 244 A Puthak MP Horen Singh Be Parliament alok highway apor mati 0 hour hut ke jaidun number 3776 atengpen Shri G Kisan Reddy Minister of State for Home Affairs Lamboy ki pialam the ning samse pupen jakhong ni Phai Krisir Keparni anar lopor phai hin ya porpen pherang ke mai ke pha Hill State Demand Committee hin pen Article 244 A Puthak MP Horen Singh Be Parliament along 0 hour hut ke jaidun atengpen Minister of State for Home Affairs G Kisan Reddy pen Lamboy ki pialam the ning kang samse puthak pherang ke mai alo alang litung pen ningje Damtang 3776 number 0 hours along Karbiang Long IMP Akihai Horen Singh Be Autonomous State Alama Puthak Karju Dampen Central along isi Siri G Kisan Reddy Alangli Lam Clark Kipi Alama Puthak abang ke lagi totally ning samselo lapen nilitum kipu ita lalo Horen Singh Be MP sir Akihai MP ka panjong si ahopet alangli maphabinong pulo tangte alangli kidoduna party along Central along alangli kido BJP party along Autonomous State aputhak agenda duma abima labang first Karbiang Long rat apan pasir tha second puji bangke dak Karbiang Long Autonomous Council along ta Tuliram Ronghang 15 Agosto lote hempre ke hang alam ninje 26 January lote 15 hempre ke hang alam ninje Autonomous State alam thini jebe lasi Ladakh ta Karbiang Long Autonomous Council along ta Autonomous State aputhak amit hang council along resolution dengtha isi resolution chiba pass tha lasofi Assam State along Sarbananda Kachari pon BJP government state government along Autonomous State aputhak NOC chiba long tha lasopen aphi achugi damtang ta nonta CM Tuliram Ronghang sar pechalong lang pulo deli tum thekno je Autonomous State aputhak ke kaike sidami alang litum ke chikleon trok penote dak tripartite tok chingbai ponji lapen propjin kan pachun ponji sida non BJP a minister non kaninjia teng pulote state smaller state agenda masyabe lasi lason drama lason natok tangke ingtonsi Karbiang Long rat na chuning lain lo BJP atum non kinteglong ke Autonomous State ke atum ke totally masi uphold kali lapen MP Autonomous State forces lo lapen latum ke Autonomous State ke pachunche lasi BJP government atum non jong si Tuliram Ronghang Horen Singh Be MP Akihai jong si akum thot arjutri pulote question MP parliament long jong si arjutri pulote kecheng CM Mikha council of resolution pachi dengtha BJP party long Autonomous State aputhak patroi tha laso pe napki bange 0 hours kalira alang like Autonomous State a bill bangle place tha usi nili tulai pension nili Omri MAC constituency kapar luangkang MAC DU Phing Maslai pen rong so rong bot ajun non malom PMGSY atawar ka salam pon puthak Amri ara ratum pen MAC Maslai phan kachoro birta jakhong ni Phai Krisir Keparni chinthonga hawar apherang ke pen birta pale
Amri MAC constituency kapar luang kang rong ruparlo non malom ka chelenga krong ka selampon lake ulukunchi pen karbilalu am ka pen Don Bosco NU road pen umlatap ulukunchi pen Natral Bormarjong UH road Bormon lapen Kumari Kora pen Langerdang malomanta cyclepon bomlo sai ke claim kapa messenger phanta contractor atuma phan MSC masai hin pen kachuning ri pado lapen prabjin pen Amri constituency angkang arlo long thomadi malong siding pon thu puputa pherangkia tom phan than pachini ulukunchi pen karbiarjon sigdama khaben pantalu towar lapen khaplang khunchi pen Bormarjong anon prabjin pen PMGSY tangka pen klempon puputa rongara tom phan MSC pen lamchak pite kang puta birta longdun non lopuson sai ke klempon thekapot Amri hawar ke do Karbi Tiwa Gorkha lapen khasiara datum MSC di uphima sai phan kurwang thu pajir non mob so por phan birta moin tapai sna Come live, come and test drive Nissan New Star India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh. Along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Nissan Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012.
Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward Number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihena Mopi Putot Birda along Wang Twiglo. Sirke Bangdeng Children Summer Camp Surini Akri Sirke Paningkana Baha Emmanuel Baptist Church Youth Department at Tumpen Difu Chekso Lang So along Jakhong Nipai Kri Sirke Par Nipen Nipai Inkoyarnia Ninia Parman Summer Camp Ajame Kapaman Pon Birda Kadnyo Sasa Hemalong Birtangli. Ni inut arnamapan kapheria bang puasa lamte angdeng pi isi lapen angdeng so troxy pen NC aningkan bang ason tak saminyo milek tepi pen japonsi piningkan lethota dipu chekso lang solong children summer camp ajaimek pamanpon labang so jaimek ke padopon ia thelake osomar hut pen jongsi seke pipon polote mukithe ahut inut mesen jabang lapen than bang nang manpo angpada mesen khaya phan nong mewan unpo pu matha dam pensi ABC Youth ahin pen labang so jaimek padopon lopusi cipatir pi atum pen ningje samar kemalong kachali angdeng ingdeng pli an thakpon lo lake beginner primary junior lepen senior class an thakpon lo than bang sirkep an abang pu bang pi atum apan pathan pon ang parta ABC Youth Department ariso ijang atum aningarong pen kitun kedang pen cenglok pinangan asaya mo cerap cito dumsi laso jaimek mesen pen pacun pon lopusi Emmanuel Baptist Church Youth Department ariso ijang amay pudenin disopen than pacini Emmanuel Baptist Church Youth Department appreciation event sa may Kardop Picture do Kardop nilitum tenengan ingkang sirkep kecok program children summer camp the pasal program nitum ipon ver ani kanang same teneng ingkang sirkep kecok hut nitum kithan mo tum nitum labang so program ipon sinitum kibipon ma dalo nitum bihek thek amumar tum same do ang itong han itong kusonsi akime towar ijapon thegima lun lam na do ka be same itong kachin han bon han bo isi nitong labang so program ipon ra kasi nitum at mo prang yang han same an se ke wori pi do pon din itong ebong apen imumar do be han same itong akime towar ijapon di han nitum long labang so program pa sun han itong han ka charap chito tum do itong youth members tum kithe giding tum arang tum dolo tum si class teacher la kan do ka bes me tum si klem wala pen tum kedang la kan do ka bes me tum si nak serap tum ang nili tum youth secretary men alamang ke longbir terang arang le si dak youth secretary arang le non ma che japon dom lo Karbi Anglong District Student Council Assam Jatiya Tabadi Yuva Satra Parisad Karbi Lochar Liasong Dimasa Lochar Liasong Bharatiya Vidyarthi Parisad Lapen Bengali Oiko Manchatum Jakhongkre Sirkemar Nihojai District Sankardeva Nagar Deputy Commissioner Sai Hemalong Dharna Padosi Madhav Malakar Pran Karmut Abang Phuaphan Kinep Kapadera Puthak Khamkhea Sai Pado Keramtang Jakhong Hiniar ni Hojai District Purajhar Thana Kaparlo Devors Thana Hithiarlo Anarlo Titimapor Karbi Anglong Horokarariso Madhav Malakar Aphan Pangthai Khe Abang Phuatum Kulat Arlomat Apran Arbut Tekan Malakar Inut Kulat Kachubi Abang Phu Yaso Apran Karmut Alam Ki Hithi Ruini Pleng Deta Pita in Sambieta Karbi Anglong District Student Council Karbi Lochar Liasong Dimasa Lochar Liasong Assam Jatiya Tabadi Yuva Satra Parisad Bharatiya Vidyarthi Parisad Lapen Bengali Oiko Manchatum Chepengsi Hojai Sankardeva Nagar Deputy Commissioner Sai Hemalong Dharna Padosi Prabjin Ben Madhav Malakar Aphan Apran Karmut Abang Phuaphan
ingnang serak nang jibusi ke hang pasu hawagat pen sakar dev nogor on motorcycle checheng tapatu দাবীত আমি আজি সকলো দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ আজি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ কাৰণ সেইটো কাৰণে ল'বলৈ বাধ্যতা হৈছোঁ যোৱা 2 তাৰিখে যোনটো তেওঁক দোকানত দিনৰ পৰ্যায়ত 3-4টা বজাত যোনটো তেওঁক মৰিয়াই দাৰে ঘপিয়াই তেওঁক হত্যা কৰিলে এতিয়ালৈকে যেনেকুৱা ধৰণত প্ৰশাসনে যেনেকুৱা ধৰণত গতি লৈ দিব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ গতি লৈ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আমি সেইকাৰণে উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি তেওঁক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁ সেইটো ক্ষেত্ৰত ইমিডিয়েটলি ফাৰ্ষ্টলি তদন্ত হ'ব লাগে আৰু বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বৰ তেওঁৰ যোনটো তদন্তকাৰীক তেওঁলোকেও যাতে ইমিডিয়েটলি তদন্ত কৰি দুৰ্কৃষ্টি শাস্তি দি যাতে কঠোৰ ব্যৱস্থা দি আইন লিষ্টত নি কৰি তেওঁলোকক যাতে কঠোৰ ফাঁচি দিবলৈ আমি তেওঁলোকক দাবী জনাম সেইটো আমি কওঁ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কিমান দিন হ'ল আজি 2 তাৰিখে হৈ গ'ল আজি 17-18 দিন হৈ গ'ল প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱা নাই নেকি এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে কোনো আমি তেনেকুৱা ব্যৱস্থা লোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই যদি ব্যৱস্থা ল'লে হয় ইমান দিনে আজি আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ ada berita bangkela ponsi kang ton poniklo dumi thakmi kurang thu